Papa Maurice Ampaw Eka said there is no fake pastors. So kind of sa now on my Bible na kra no Yesu na nu asem kra ayotro. For me, ma obibia akwaba ede eba too much GHS so Gano wahala jumede ena ebre asusemo son for muni aba ekwesi kapa ena nso mede ebebesum ahwefo ene etifo na ene deyi ye yan kasa yan papa chese wono nso so oye lawyer jesedudo na edi enim na ye lawyer Maurice Ampaw na sentem wodi nsemi bebetu edwa edefa ye asore dan eho achese na wodi ye kokobo anase wodi nsembi eto ye papa Pastor Mensa Otabo enim na ene de ne nsimbi osande abetu edwa ede ebusiafo esewani ensese ye ka ede cho woche mu anachese there is no fake pastor in Ghana ye kase sofo bi fake we say wo free nyame no wo se ebi eni ehonum na mom nipa no ansa na ye be hye ne sofo no na wo ye nipa ansa na ye de oyo egu ne so ama na ba be ye nyame nipa enti den ya wo ye nipa no nko ade wo mreyo enti ne mreyo na ya na edan edie esa eno na ebusiafo sei eno de ne nsem no etu edwa. There are no fake pastors in Ghana. What we must understand is that those pastors are human beings, and as such, they have their weakness, and those things they do are their weakness. But it does not make them fake. Before the anointing, they were in human nature. We any say an ordinance no etu ejana chese ochemwa eye nyoma womo edan na die no eye hunemu anase womo mreyo na womo edan no edie no esam na no anso hawo na wosan so ede eye nsembi ema eye church members a womo mahunu se what ya sorry den na no ye pan dia ene wo to me say wutimi dia sorry no ekokod na no so say ene odi etu your say church may be established by one person, but as soon as it is established, it is no longer the bona fide property of the pastor, but for the state as a social institution. And every church member has a say in the affairs of the church. And if he or she is not happy with anything that goes on in the church, he or she can send it to court. We any there was so edit to a journey and send beto journey. Ebinum bo say ebinum so say there be the work there and no kwan so and na ebusian for and some no enye we kwan ebinum e ka ho na metwam ho me ba me de beba abesom. Too much GH. Me did akose Japan. E prepare am bese me TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Mo ko so show mo. No any by GD bia. Me da ma say love you. Too much GH. We are boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me sanso emamo akwaba ebimna ebusia said the ensem no elkone said the akwakoye eye asofo ensem na eye ensori hu emanso hu nsem ewo mu no na hu behia se yentimi enkofa eye nipa bi amfa ne memetena eye yapono eso se ye ne no ebetwetwe eye nkomo afa ho eno nti mato ensa ede afre yankasa yan papa eye Pastor Richard Obriabo so wono nso so eye de eye lawyer Maurice Ampaw dia to edwai ono so entimi fa na dwenchira na nim dia nyame ede adom no so ememechire mu emfa ema ye enti kan hwen na yembonra ensem mu ma wani nyeche nsem bisa bia obetimi dia to comment section ho ni akenkan ede amawo nyame nipa memo akwaba Ejoso bibia bokodi eshi aya check no unfodo so awheni nyina yo Pastor Richard wo hwe ensem na say ye papa lawyer Maurice Ampaw ne nsem odi aba betu edwa ye ndi kan fan free fake pastors ne di odi na no to mo say sofo bi ene wa wo ye fake e wo Ghana hanu na ansa na ye de enwosa eba begu nipa ne so na nipa no wo ne honamu ene ye hye ne sofo na say anointing no nte ye den a wo mreyo nipadua no e wo mreyo enti die wo mo da ne die wo mo so mo dware nkrofo eyire no mo wo nso ano ne like akwancha hodo ekoso no
no ntimi guarantee say nipa no won free nyame anase we fake no kra bi e won nsem no emu ano Oba me dase the matuma GH ahwefo tifo na kwaba ba ye be koso nsem no so a na de me kan se ne ya papa Maurice Ampaw can say there is no fake pastors so kan sa na o ma Bible na kra no Yesu na numa asem kra ayotro okay if you say ye wo nipa ni bi no hono mo a Bible ne ka ni pefe se ye nkofo bi hono mo a osoro e na afre won saa ne obi ni so hono mo a saafo no soso no ona funti e na wona afre won eno kra na ehunu se ye nkofo a oname ato won sa afre won ene nkofo a oname amfre won a emi ehu genuine ones ene emi ehu fake ones and so ye de e wo nti fake pastors anyone there fake pastors ewo na nensam se eye den ya nipa ene ya wo ye ne asofo bi no mo ne omo de to eye abonten anase de ye hu na eno nti ye gina so ekase nipa we de wo mfiri nyame no eye wo mu sintoye enti sintoye entimi classify anase entimi judge nipa no ma ye entimi gina so nkase nipa ne emfiri nyame so okokoye sofo a e was say because of say uye nipa enti no usintoye no like dana enkoso because if you say na ono monsa wo bro ena still nyankopon ye na adwen say o pese wo nyusu eye den enfa enje eye enkrofo na enum no wo se wo de usintoye ne ensanom baba be hye sofo atade wagya tum so be nyamdwuma enso still de bia be hye obi aba na wo bro na wo dagatem say eye usintoye enti yenji ntum say eye weakness eye ne kwan so no obanya ne kwan so okay unum say onyankopon ofa ono a unqualified okay na ofra omu wi a then he qualifies them okay eninti no asoreba ate ho enum nsa oye nyama basa unya obi a obaba ka kire ne se ade na ono oye no enye nti unya eninti etwa se onyankopon efa osofo na osofo no untimi enka se wei aya ommereye for instance onum nsa udare nkrofo yele no udare nkrofo wonsuo ye nkrofo asa agege won sika on properties you find different means na wagye saa ne ma no na baye wo dia na wo ye saa ne ma ne baye den na watinya kwabonten watinya kro asore ho aka ka kire asore ba no a onu nso hunu awurade na wo mmereye ne se ade wo ya wo ye no enye eni ti onankopon frewa fa frewo se ofra wo nipadua ena obeyi nipadua su afi ho no na onu nyankopon ade ne tene ye ne nam ya ba be so no watimi nam so aka kan sempa ade a kire obi mo no so asaksa na adwene but ukwa amraya wo but mraya bi wo no mo a utumu se eda adi a ena mo ya ka se nipa wo fake okay ati mraya bi wo no so be mu se nipa wo de mo yam pa ne because ade we die ye mu bida ye humpa on any other day no or nipa bia betimi aye sa ade no eno no em make nipa no fake but ade ne be ye usu a de bia wo de oje nkofo yele osofo ba ko de bia ye be hu you see say ya memro yo enti no eno anu no eno ba sa oba na kire se etwasa osofo no uye bibia ansana otimi ababo nja be pama kase emfa nkora emusu because before ye de ngobe gusu no na wankasa no wo firi tibia foforo bi mu abate bia foforo bi de ya emu oba ya born again no be first Sunday school titiem oba fan chechire mu ansana wakoba bon titiye na onami mpa afro na ura ba bon titiye ni mu a na ede be yi opie no asofo mpanimfo ade rope ade oil ababe gusu enye se na nkopon fra wa na edo akoba bon titiye o sort of pekel as an unbeliever na wa church se ya church wa de na o sura de na atete wo atantan ye bebre ansana ka se onipa we nso beti meja ba dani mu aka nsempati kwabonte kwa wi nso so breba until the moment ye this house of father ne be shawo pe o mere yo odie yo it should be the turn of the past okay until some baba na repeat some mistakes in wa never get take say ye din kan aka but akoye se da bia ade a ensesa wo so sofo na wo de wo ya o de wo bo sofo na de bia sa nya man na oba gusu na wo ya de a that makes you a fake man of God
na ye ne nkasa ye mu no wosan ede to edwa se ane wo bibiara asofo biara ye be friend ne se wo ye fake no ono sa asofo no omra memehu no na wo de eye nipa na wo ka sa ensa no be court na ne wababa be kire se ye ne ya na se de wo hu ye no to ma ne hu se wo ye fake no wo meme fa into edwa. Does it mean say ye Christo somo no enam se obi a wo mre ye ntu obi a betima ye de ope ene se nka se no o ma ya tia se obi wo hono mu ase o ye nyame nipa anase bia se wo ya asori koni na wo kwa asori na se enam ahochi ntu okokọ ba adwaman a because of se no obi a wo mre ye ntu no obetimi de ya asori dem adane ye na adwaman bo bia ba bebo adwaman wo ho ana sa na se o ma ya tia se enam so obi a wo mre ye ntu obi a betimi adane mre ye adi e wa asori dem abra like on drain se nyame e wa asori dem ho no mana. Bible says 2 Corinthians chapter 2 verse 17 or say 5:17 or say obi wo Yesu mu a wo ya abode afoforo kan ne nya madada nyina atwam so oba Kristo mu na wo say esa hu mra ye ni bebra na sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ne 18 ne ko no oba ne no nya dwuma bie mu oh enti e ba sa de no say o entertain encourage nya mabone a na onipa no say on sachira ye na wo be sachira no no be hu sa nya na say wo onipa no una wo encourage sa nya no wa so de but yen sitting say nipa no yen kan che nipa no say wo ba Yesu mu no so wo shapete wo wi apete hie jai okay wo wi tsamo jai wo ba jamaya jai because sa tibia no na wo mu aka ne tibia na wo ana no na me abefa wo yi wo free sa tibia fufu nim o do akọ ofiti bia da dem do ba tibia fufu na pese yen sa hu sa anya no dia na pese se sa anya madada no aye kan wase no so asacha unya asacha ne de emie nti ya papa Maurice Ampaw lawyer Maurice Ampaw me o kan no se nti emreyen na di na just ye mu akiso papa okay jo odi for yen share ade o yen papa ensem a wodi etu dwayi ama chese ye Ghana fo binom wo mo ente enuoma bi ase so say no wo bebeye kristoni na waba beji nyame adi wo mre yo ate wo bom paye ana se bibi wo ho no mu a wo sre awrade se onji wo emfrim ana se wonyi wo emfa emfrim no na say ye pese ye hunu se wo mayi emu no Bible entimi nya adwuma emra mom na yemfa nya adwuma wo nyame efie ana because nsem a work in the na say nsem ne ene Bible no ebo ebra enti say ni yenyi Bible nsinten ne yemfa emra aye constitution no ene mbu yen sori ana. But it is absolutely wrong. Bible no da ho no last time you can say bi say Bible no obi a betinya kan but no obi a betimi e interpretation aye de aba okay unya hu bi say hu no ba mo ate Bible no ase na wo church Bible no ase a kire nkrofo me hu Kristo na bo so me hu Kristo a won tumfutuo ahu amanfo no de ya eni onami asem e de wo say ewuli aso fie okay ena ebiase mbra Ghana mbra no wo say ewuli Ghana man na ye de na tuwo no onakopon so wenko onami mbra nko oman no so mbra de ya enko niti yentimi antu onankopon mbra a wo say eno na governor aso no anto which is the Bible okay the Bible is the final word of God okay oh nti Bible no na wo say yetimi di ma asori no ejina itimi ma asori ne hyehyɛ ya bia de ekum na se yakoto Bible no de atwene ne yakofa wiase ma ne wiase hyehyɛ ne de abana de se wiase ne asori ne nyina ya futu aye de ya futu afra ye nwunu ne ode ne yamapa e Bible tene okay enso so nka wo se nka asori no ene timi akwa bonte ne akwada ne yamapa adi Bible no na wo se timi overcome wiase hyehyɛ ne wiase emra no eso to se be ka se ye ni fe pastors say be ka se ene na ene etwasa mmereye no ye hu mmereye ne mmode a je se hu mmereye ne mmode a ewiase so nya nu se mmereye de ewo je se ye to onankopon mmereye gu nya kofa wiase nya ma ba so dem enti basa ye be hu mmereye bebre wa so be dem eni kwasenka e basa jo na ye share eye ne final statement a wo ma eye church members ama wo ma hunu se wo mu wotumi
wɔn wɔ ɛyɛ right wɔn wɔ bibia ɛwɔ ɛyɛ nsɔre emu sɛ ɛba ne sɛ asɔre activities deɛ ɛkɔ so wɔ nsɔre mu no sɛ wɔwɔ asɔre na nneɛma ɛnkɔ yie bibi ɛnkɔ yie a wɔyɛ church member ɛwɔ sɛ like unhunu na ubusa na enwema ase anu ya yede ma oni nchirimu a yede ma ne enkoyi a wutimi de eye ensori no ekokot no say like bese mi mu say ensori manu na ebu eye asori na na say asofo no ni mpanifo a yeyi wo mo ensori wo mo ne bu eye asori no Revelation chapter 3 verse 1 was it message to the church of Sardis verse 1 was it and to the angel of the assembly in Sardis write he who has the 7 spirits of God and the 7 stars says these things I know your works that you have a reputation of being alive but you are dead was it and to the angel of the assembly in Sardis write to the angel the elders the pastor the man of God the prophet the overseer oh na me odeni no se ono no wonhwe asafo ne de ya eso nti asori na da ho no no say yam papa sorry lamp of God asori no oso ya papa ne ya pani or elders or council of elders are onu tu ogina ehwe se yebetimi aboa member we wo how asori no kwa ne yemfa so na asori no yemfa asori ne de entoto ha no ansa na omo kodie tu wia no mko gina tu wia omo de outcome no abre asafo ne de ya ema sana unami ahyehyɛ asafo no se enye de se yɛnwura ne asafo no nti ɔsɔfo ane ne mpanimfo a unami apa wo no ɔmo na wɔsɛ ɔmo hwɛ sɛ asɔre ne ntotoe nyinaa ebetimi akoso ɛwɔ asafo no emu nti no sɛ ɛkɔba sɛ yɛse member bi ti baabi ana a floor member a church member ɔse ɔmo sɛ bibi nkoye ɛwɔ asafo ni mu ɛne nti no ɔmfa asafo no ɛnkɔ court ana ɔnkɔsi man of God no na on seek clarification say ade na asori no e bia tebia aye say ade nti na e bia obi yamoa no sikapa na asori no is a church a social intervention or social organization or social gathering and as asori no o ma asori no nya si bia enyo obi ade bi meye aban na ne eyi ene hwe eye eso enti no uni tumi ewo eye ensori no so na mu church members mom ewo tumi ewo so nti o betimi aye bibia yes e fa ba bi e no kware de emma osofo eni the soul power our members ni nyina so no yese asori no osofo no nko abade ni pa metena wa enya asori you see, asori no is theology. The church is a living organism. And nobody name say a church being a living organism. No, you know, according to scientists, we know how living organisms behave. Yeah. Until asori ni yaba asori ni mua. Members ni mua asofo ni mua. So members ni yaba to affirming. Na asofo mpanimfo, ani asofo no. Etimidi atoto asori no. Entotoye but eno so nkyira se asori bo betimi afira kyire abaye bibia ya kyere osofo no so because ya na asori no ye ndia enti ne betimi aye bibia okay no kra na sutoro bia osofo no su ni wa member wo su ni wo because so member wo nya osofo e na osofo no su ehia member okay nti sa ye beka se ye si asori da awie na osofo dia afa ya aban ne dia nti members no ene oman no and I was a shama assigning to the equine. Onami him said, member or and I want to sue member and will choose a software. Sir, a software and that a sorry no. On Uncle Pon him said a software at the same time on Uncle Pon Suma or mining him dear, sir, or mine no and then she say, sir. O man no so fon so ntimedi o man no san so eso na mumu no yenche aman panimfo bi no medi o ntine ye osofo e na o president okay asofo de yo munwuma okay e na aman panimfo no so yo munwuma aman panimfo de yo munwuma efire wiase hyehyɛ de ya emu e na asofo no so edi o munwuma fo na nkopon so hyehyɛ de ya emu enti wiase eku o man ni ntime beje asɔre no amoso ama o man na mekyerɛ ne asɔre no enye sa asofo no potimi ya ntutu ye ya tete no bere mu no izama yi mu no na bi ya asofo no ye ahemfo tata na ahemfo na de na budie ya oman no o hi bia ba bibia okokode ni mide fi osofo ne de ya enche but ene
saa nyema no asesa nti enai de oman na pemra so na sefo ko busa ase isafo ko busa ase afa de onamia de so ache ye ya trocracy ne momu no ye ya se nipa ba de bedi en so a onankopon e ka che nipa the consequences are onipa accept nipa se nipa medi won so a e be de e be ba no omo de tum na ma atoa so a na aba de ya aba enne ye so de ya yeso nti ne de president bi o mpani bi ohimfu bi enti maji asobe nta na ni ase enta so for be si asobe dan si abeka ha na fi papa ha nti o si wie ye no ye pa no osofu ye bibia member betima man so adna kokot na ba peti tinsa e betima ka so osofu na anya de ne nya adwene o ne ma bi die ba say ye pam osofu no kra se onko na asafo ma no e fa osofu de akokot nsori no e ba ja asori na fi osofu ne de ya ensem ne de oba enye odi for yen hwe enkane na nke yen tete saa ensem wei emfa eye asofo ho anaso obi entimi nya akokodro no ememe kasa emfa obi asore ho ha wo ruli eye na asore anase ha wo ma eye na asore ntoto ye enko nanso so na nsentem enam eye adifo binom asofo binom wo mo ene ye bi ena ama enedei eye obi entimi sori ana wo ka eye sofo bi ho asem obi entimi sori ana wo ka eye bishop bi wants and prophet bi wants and go gu ni hu fi or they like asori bi enim etwitwi eye efom wo hwesa enoma we ya ekoso ade na betimi aboa amasa ebu na enkane no ye wo edema asofo ebu na enkane no ye wo de ma ensori no ye setimi enya ne back. But it's a very nice question. Ye betimi anje asori no asi won tebia dada no emu ama bere a first of all leader no general overseer no make sure no man ho modern say eniama bible na aka no a osofo bia mfa so emfa ne na sori no omfa bible no sesede ene na sori okay oba bi ni sa so osofo bi fa bible say na twa na aka no pepepe na odi so a obi betimi anya no akasa etia asori no eno two osofo ukwa send your bible na kasa che members ye to so yensa memma osofo bi ultimate goal enemy enya say oba osofo die mu for material gains okay worldly possession oba enoni niama a ene wiasefo nyina nya kwanya de kasa ti asofo because dodo na asofo no nyina is into ministry because of nipa because they have come into the ministry to extort money from the people. Now, so genuinely once you know, I wait them you money here no. About share man, you could see sir, the ebinemo can and just sack one day and the chair. Until I saw you see that to me. I'm a sa near man, and if you ask for a man swap near cassette for you go so movie, see that to me, I satisfied the other down. No, you won't sound some will be a fast sorrow. Na ba se na wiasefo na ba betu asofofo wiasefo na ba ja asori na be rani asori no haide ade ama ye ne a ji se asori no ye mtotoye eyi yo only for our final words to edwa ema eye asofo ne etifo ba ida se me final words are me ma etifo ne asofo e otuma GH afidie yi so enyina ne se asori ba bia enwunu se ukwa asori a eya osofo ana usenase osofo ne senyame ase ana wo asori ba ususu usofo no ase osofo no be yan inspirational words from uname bodama wo asori e ba no nti se osofo amene ye bi kitwa bi adadi awo asafo ni ma ne ncha se ma osofo no sofa no kokot moreover osofo ususu me na so nkasa wonso wo ya umene ya nti umene ya so nti de bia obena umene ya so ama meye no abedadi awasafo ni mu ebasa ene na Kristo fra na wafra wo safa nsempam ebere wiase na wiase nsesa no ne kyese okosi kono dia nkontia ne oye na wo no na agusu a oye nti wiase ni asofo nyina hunu se ona me fra na wafra no wo fra ye afri esumtumi ase sumtumi aye abrabobone abrabodada a na ensam fata a na wom a Kristo to ne safro nto to ne safro wa unso ato ne sa dia fro nto nyi abon no beja no di nima papa achi
na nipa nyina mu sɛ ampa Kristo atɔ ne sɛ yiwa fitibia bia aka ne na wo mu na nɛ ɔde wo akyire wiase sɛ wo de ɛhan no ɛho adanse. I was here for Pastor Richard Obriya Boa and now what's in Castle on so what did my drink chair a year and send you abetu a year a jar and no or and send Bisebi and Komobi na person one a year prophet and as a pastor entry the number and the screen no as so no bet me afa then ya one no attribute a year and common pie and bibiania ubejinamo a day and mawo say bibi no kaya so na one tia se open chimwa nina ubet me afreno then ya what me and wo atwetwe enkomo e wone kwan so wano e wano aha ene ye de enkomo twetwe no ese subscribe to channel no so wonye ya like your videos na share e wo all the social media platform mo betimi so follow yen e wo your IG page ene your Twitter page @atuma_gh_ Facebook and so @atuma_gh meeting e de ekwesi kapa dasene ye besane share makram me de Isaac Odwampo mo betumi afem the great Ampaw mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much gh mo ye too much na me so me I'm more fire. The major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwepe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura